أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم يا إخوة في دين الله تعالى. السلام على فلوكم في كبر كذا كلا ولي مندو مسامين كيف زيانا كلا ورشيكا دم يوم تعالى من أكالا على مما دم يني دبابة أكلا ولا كفلا ميراف على فلوكم كسولة كتيرين بكانو سيد البشر محمد صلى الله تعالى وسلم. أنا سبوا أنا كسبوا أنا بلمو أنا جريمو أمي الله تدل لك عن فروقك كانجيش نموراي بدو أمي فلين بمسيك جين كرامولا nous de jeni joroy le guide spirituel du monde des ansars des croyants qui s'appelle El Hajj Al-Sayyid El Mufaddilatou et Cheikh Chérifou Ousmane Madani Aidara ama fo ka barkada ka wali mando ka dugo kaye ka dugo nyina fe si jani kenya la bangu nyima bi alabul ala o dikaramo kema jugo be karamo na duguli ana bangile ala dun daw mu nyina karamo kengo ala chendeme ala so namure mbadum aw balma ke ba nyefe anyaka kalande nu ala ka jongeni cemma foy don ma foy kala nu ya li sangare afrique mali kono ya bamako ya irimajo ya kado bugunna ya mawfuka barkata namuray alaka korna hayado woni stran woni joro ne namo de nyafoye bi uko mi de chudi alako la jodo ni ala kalanga ala yala na aw nyininga ye fon fenge kili minga ye fe minge ni mo minga ye fe minge jama chara ni ala bi minga mimi diskuna mado wa minga jama chara la harado arba debi wulin papier sabay o papier sabay wallahi non darab ma do la antikat no amiri papier folo ala bi minga iye munge ini alache isigile tura seli fana seli kuma temena isigile ka imma wuli ka seli o jurumuwe o bini alache ala ko ni astaghfirullah ke wi yafa o ya astaghfirullah joro ko papier folo de anga gafe folo ama gafe flana iye min miri duskuna ima kede eya miri kono komina ninge iya ke farima ke kala bi nyini na lahara mune yo miri mune yo ke na miri yo alako naye min miri jugumana na asranani alanya ko toy mi ya fola naye min miri nyumana nayo kene alay no baraji kai ni jima lisra ni meka no astaghfirullah bil meni na ni misana ka sagango uba begla papi dengeleme lahara iyiminge mogola minge adama dewna iyiminge ala kan niwla lahara ala ko min nyini ngawla astaghfirullah to yafa meleke to yafa kira to yafa daven to yafa fati ga yafa lahara mo yafa islamo ni nene jo wallahi kuma dola na nyanzi kafe ni haye le jap kuma dola itado be mi yere fo wallahi kafo lahara minge mogola minge ala kan niwla ko kiyama jo kene ka ebi jo o niw bi jo ebi sego ka ala nyana oh wallahi ninganga hagli tugu jo ninganga mirba joro billahi lahara bisi ala de yanda angunde jena fiyo angunde jere kunde
jon ya blay la ilaha illa huwa akumi jeba ni nya ba ma wele kasi lahara keneka ka jo ka jino jo ka meleke jo ne ala ba nyinga saba bidu lahara man lahara gunu borto doyi datugule dare do lahara mogo dale ko ila ka tigela lahara mogo tigele ko ila ka dela lahara man saba biduru abela ngolodo lega do guluka klebe jo gulu kana ko bisibende ala ta fa dave mako be ala bi wole bla je masake ngaro asati bo amuri bo adonba bo mimi semina ko ke lahara man mimi semina ko ke ibya ye doni bi bawo fe be ba kul man ala afani atamtu ala kale la ilaha illa huwa mi adamne otma abi wele bla otma ni sete awye ka koke ni allah taala jendi awma ni mam bisega boli ka boli ni mi bisega boli o ka boli boli robeya uti lahara man lahara dugo musu boli ka dugo chela mo lahara dugo chebi bola musu ni lahara dugo debi boli masanye lahara dugo masa boli denye tallah lahara man no wole bla rasul sallallahu ta'ala wa sallam ako karamo bina kiyama keneka usiye flastrile ko siru bro flala ko siru kana kano siru kola meleke bu sama kana no janame jadra muna surasuwe zabani yato kanu fili danba masaba ala nyakaro gongolun karamo be wallahi ne rabna zirle ibini ngai sirle ala fe karamo ke min no yimungala wallahi tallahi suma wallahi tallahi billahi ni mo fu daba e tufu murge munge ga donna ni ko ne glali kala ka sinju tugu ka mayo glan ka hine mogola ka hine la kan niwla ka davo munya ubuya tugula ka njando ala ga hagala ala bi meleke wele aya foni ni fonna ma min gadi yeltano e farjina ne kishira ya rabbi ala kan foni amin la hala man ko da ama murjugu inu ceni kalay mo falay tak tak ya dishu kefa chajamuka barawutu soyfi ceni kalay mo falay islam to de ta cheshi nga haraga borom le sheble o danga toy mu ngani ga doni wora bala be wele bla ko zuhu fa kullu dakala fi nar khalidina fiha abada direct ayta janne de fli janne kono khalidina fiha abada na dona wi dole éternellement dans l'affaire sans sortir. Ami fawo fana bekalo fawo femme no titu sana ufuwe dola bi kena fa dugule amunde ya ko gaje bi baya abaze ndo bi baya afula jeni ndo bi baya ibi fawo fana jiya kono bi ba to wala kali mo goni ko bi tadu digena ni banana e muso bi bayla ni banana i chaw bi bayla ni banana i domi bayla ni banana i siginyo bi bayla ni banana dokotoro bi bayla ni banana wallahi ali shigla bi bayla ni saradu obu tegado gana kata shuko dodo tegabi do ka ango obi kondro oder do odala ununa ko joni ngasa shu jonne walbi ka bay karamo bay don ba bay walbi bay kira bay musu gorobine ela che daga bone fama bay o de shu dodo ambe e mo gobini ni ibi munga alaga haya kelebo tako barake o hedme ala ko amanu wa amilu salat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil sabr ala ko mo mino nyo nyamar ni cien foli ka cienke ani ka nyo nyamar ni sabali ay sabali ka sabali aslamu ayatullah ala ko ni ala ka bunya bay ma fara tuwuka ma fara morka ma fara nazaraka ma fara yahudiyaka ma fara karamogoka ni ala fara me maklembeka sabali jo ila allah ma sabru fara me sabali jo nga wana saballa asabu so ibi ko gola chaw sabali
muso be ko la sabali ni saballa e sabo mi biso ngani ma sabali dum ibe mi no tiso fo bega ne fam ka fo nan saballa an ngani be biso nan saballa an sabo mi e jena biso ngana ma sabali dum ibi fo fe no ko e here jien kono o bitaki dam